Урок 4. Разучим новые слова. Цена, баға, құн, price. Дорого, қымбат, expensive. Дешево, арзан, cheap. Продавать, сату, to sell. Сколько стоит? Қанша тұрады? How much does it cost? А теперь рассмотрим примеры. Какая цена этого платья? Мына көйлектің бағасы қанша? What is the price of this dress? Эти брюки очень дорогие. Бұл шалбар өте қымбат. These pants are very expensive. Продукты в этом магазине дешевые. Мына дүкенде азық-түлік арзан. The products in this store are cheap. Нужно продать эту шубу. Мына тонды сату керек. We need to sell this fur coat. Сколько стоит хлеб? Нан қанша тұрады? How much does a loaf of bread cost? На этом наш урок окончен. Всем спасибо за внимание. Не забудьте подписаться на нашу страничку и поставить лайк. Всем пока-пока. Сау болыңыз. Goodbye.